Welcome, South Africans, and the whole world. This is Uppercut Podcast, where you get into the ring, but your opinion might not make it out because you're reigning, defending, undisputed number one educational speaker in the whole world is your host with the most. Siyasibongela bafethu njengenjwayelo leyo nto kumele kube yiculture ukuthi sibonge ukuthi niyawabukela amavidiyo yethu bafethu. Siyacela bafethu ukuthi tshela umngane because we are all family. Thank you very much bafethu. Please, I'm gonna plead with you here, engaging more with us bafethu, yabo. Singasabi, engage more. We need you actually here. This platform is yours, so you need to get used to it. Yabo, all over South Africa, all over the world. Nase Gauteng kaloko. Danko. Bafethu yazi every time kumele ngiphane ngeshow. Every Sunday actually. I must give you a show. Ngisign up naleyo nto, and that show engunika yona kumele ibe educational. Yabo, iphane ngesolution enkingeni zakho, iphane ngomuthi ekuguleni kwakho. Yabo? Kathi la yo bafethu he kyatsho kere. This is a very important podcast among others. Yabo? So ngiye ngaqabanga ukuthi awuthi nginike esinye story nje. Yabo? And ngiyanicela bafethu nifunde la, especially the young boys and girls. Yabo? But while the story ngizosikhuluma, there's more. Yabo? I want to talk about my arrest that led me to be convicted and make time in prison. Yabo? Ngifuna ukuyiqala nje from day one. Yabo? Angeke ngixoxe ngiye emuva le. Ngizoxoxa nje ngale the specific case le engisejele nakwethu, because mina in my life nje maybe ngithi I was sentenced 3 times. Yabo? Ngashawa induku ngisasemncane eJohannesburg High Court, bayibiza ama-lunches leyo nto, bathi ushaya amalati. Yabo? Ngazoshawa futhi nge-suspended. Yabo? Kwenye case ye-robbery and this one. Ubuningi bawo bengiwahlula ke. Ngazi kanjani nami yabo, but bengiwahlula. Yabo? But ngalelanga leli man. Yabo? Iqale kuyi Friday lento le. Yabo? Izinto zaqala ukungihambela nyana kabi nje. Ngasuspecta nyana, but ngiyangasuspecte emuva. Anyway, sengisejele ukuthi that's why ngithi ngiconnecta ama-dot. Yabo? Uyathola esigebengweni bafethu singabangani. Yabo? Singabangani. Angeke ngithi ngaleso sikhathi bengingagara, ngisilemu, ngiclever, bengisaseyintwana. Yabona? Bengisaseyintwana. Ngaleso sikhathi bengina 18 years. Yeah. Bengina 18. 19. Yeah, 18 yeah. Yabo? 19. Yeah, somewhere there bafethu. Ngisakhumbula grand indaba zakudala. Lezi indaba za 1995. Yeah, mayisuka le ndaba. Ngale Friday le ngokutshela ngayo. Yabo? Kusho ukuthi bekhona abantu engibajwayele njengempintshi zami, kunabantu esijola nabo njengabocheri bethu. Negebengu ziyajola bafethu. Yabo? So mina ngijola nalo sisi, and lo sisi ngimthola ngabangani. Not ukuthi bangise kuye, no. Wathi masisethaveni abangani bayamazi, and bangitshela ukuthi ubhuti wakhe isigebengu naye umngani wabo, kodwa usejele uyenza 6 months, uboshiwe uye walwa endlini bambophisa, wenza nje leyo 6 months. Yabo? So mina mangithi ngibheka le cherry ayingathola ukuthi hayi itype yami le. Yabo? Ngahamba ngayozikhulumela umuntu wangiqoma ngavaya since from that sengijola nale lady. Yabo? So le outcome iphuma ukuthi ngijola nalo muntu. Yabo? Ekubeni yena uyasho ukuthi hayi wazwela vele asasejele ukuthi hayi
khona umuntu ophethe usisi wakho bathi Friday ubuye eJozi yabo. So waba intimidated ngezinto eziningi la yabo, because most yabo tsotsi bangada ngaleso sikhathi intanga zami bezingaphathi ibhamu ubuningi, bebaphathi imemese. So naku sengiqhamukile sekazwela ukuthi hey lo Friday ushaya isibhamu yabo, uFriday ushaya isibhamu yabo. So mangijola nalo sisi, fast forward ke kancane nangu le Friday la isuka khona yabo. So usisi lo engizishanayo ujwayele ukuthi ubamba ama-piece job, ubambele umama wakhe yabo. Umama wakhe usebenza emakhishini bomamnambithi somewhere, so unokuya lapha yosiza umama, or umama angazizwa kahle ahamba ayobambela umama emsebenzini yabo. So on this day khane ngizwela mina ukuthi no man, ishiri yakho ikhona mfowethu yabo, ifike somewhere during the week but thina simbonile ene kima kakafiki ena akayenzi usisi leyo nto yabo. Ingidle kancane lento, ingidle kancane, kwathi masishabo ma-6 ntambama ilanga sengathi lithi, ngaphuma ngathi hayi awuthi ngiyombona, ngiyozibonela ngamehlo phela umuntu wami lo. And it's strange ukuthi angaqali kimi makafikile, ufika kubo the next stop kukimi, ungijwayezile yabo, sijwayele. So ngiyakhuphuka ngokude sihamba ngeenyawo, is distance angiyazi noma kilometers yazi, but abantu abaziyo like ngathi from ayikukude man yabo. Abantu abayazi Tshepisong bafethu, it's from Tshepisong to Roodepoort, you know, yeah, i-distance ecishe ifana naleyo. So mangisendleleni sengizofika manje, how na even amaphoyisa iyadlula, before even amaphoyisa kodlulele out le out le mayiqeda ukudlula ngihambe mangathi ngibheke emuva ngithola ukuthi seyangilandela manje, uyajika uza kimi manje, but angazi ukuthi uza kimi, but same direction, uyangithola. Ngize ngilo ngiyambheka, hayi lo muntu lo angishayisa uvalo, ngithi lo ngatholandela mina. Mangima uyama lo muntu, mangihamba uyahamba lo muntu, mangima uyama lo muntu, uyangithola. Hayi ngibona ukuthi lo muntu ubhekane nami enhle yabo. Ngihambe mangisathi ngiyahamba, even abahata edlule, even abahata mayidlula imizi, uyangithola. Even abahata mayidlula, mangathi ngibheke emuva ngimthola khuluma namaphoyisa. How 2 minutes 11 seshaya u-turn, baza ke bayajika baza ngedirection yami, but yena akagibele 11 ukuzivela endoda imalapho nyawo enhle goza la. Anami benginenkane zami ke, ingqondo zami ngaleso sikhathi ngathi ayikhuluma baba ufunani yabo, ayibayehle evenini, but endoda sethi woza la yabo. Lento iqale ngapha, lo muntu lo uyeza yena lo misa amaphoyisa ufike kuqala kunamaphoyisa kimi, but although amaphoyisa bebaseduze, so bamele ezinye imoto ziyadlula, bona they have to jump baze kimi. Lethothi sengibambe ngamawashini ngitshela ukuthi ngilethe isibhamu sakhe. Amen, come on, mina uyangazi wena, hayi wena nengithathela isibhamu ini amahata bamkhoze la ukuthi endoda ungambambi kanje, khuluma ndoda, isibhamu siphi? Ngithi not kimi bafethu, hayi ndoda uzokhuluma ndoda. Lethothi le ithi hey nina ningithathela isibhamu nina yabona, endaweni so kwe-tavern, khona i-tavern nje ngala iqoqo ngikhohlwa igama layo ya, athi ningithathela isibhamu la izolo nabobani ubala abantu engibaziyo. One of them ile out engithi out yakubo Cheriyana, ubala labo bantu ukuthi ningithathela isibhamu mina, ene sengizwele ngalento, just bengazi ukuthi uye lo and uzofika kimi yabo. Wafika ke bese sixoxile ngaye, amajita popile ngesibhamu ini yabo. So ayimandali ngiphazamise kancane engqondweni, ngingazi ukuthi ngizoyenzani, mase ngi-aware manje yabo ukuthi man ile yandaba yabo. Ngathi abahata nabo bangisuspect ukuthi ngicabanga kakhulu, bathi indoda sokhuluma e-police station, ngithi mina ngeke, bathi sokhuluma e-police station, ngithi mina niyabheka ngihotoliwe musukuya la evenini,
sekukhala isiqathulo kukhala impama manje ngathi mina niyanya bathi nilwelane ngathi niyanya lanyela lona shap because akuyayenza like and I can't just say hey ke bo mamanga sena ene ke se motho jwalo nna wa ibona like ke lwana le bogata ai e be strike se seng now flop go ke a lwana and bona ba batla nkisa kwa o mong le gata a decide ukuthi no nya driver mina nizomshova nimfake abe ngiyehla bathi bayamphusha ngigibela ngaphezulu kwayo ivena abogata yabo plus njengoba ngisho ngithi nami masengibheke emuva kuba ngathi bengiloyiwe yabo nginokusola lento leyo bafethu yabo because bengathanda ukuboshwa so bengala mina ukuboshwa bekuyi-nature yami bengeke ngibophe kuphela nje ngingakusokolesanga so ngayenza leyo nto that day until size sifike e-police station. Police station is the same street but it distance yabo i-distance and the blind so until size sifike la abayaziyo iqwaqwa sidlule eCharles Mobile Stadium yabo sibuya khona i-night club bengapha man ladies night ngikhohliwe mangabe ngibiza right yeah phambi kwegarage on the right hand side mawuya le phansi uya e-stadium the garage is on the right hand side yabo ayisize sidlule e-stadium ke singene e-police station. E-police station there's a short way nje mawungena ebheka e-police station before nifike egate seniphumile ku main road manje ngithola kuqole kakhulu la thola kuqole kakhulu kwamaphoyisa sengiyabona ukuthi le ndaba is-serious bathi baza kimi bathi wena siphi isibhamu ayi ngiyasala nami yenza inkane yami yabo nyabatshela mabangithuka nyabathuka and futhi ngibathuka abangangithuka yabo isiphithiphithi nje uyayibona le well bakhulume bona la khulunywe abanye baloku bangisa ngaphakathi ngifuna ukuya ngaphakathi nase-police station yehlile phela abaningi labantu banokunguka bangibeke emoyeni and kukhala impama kukhala isiqathulo kukhala ibhathu yabo how ngizothi kuthiwa hayi endoda ungahambeli kude kodwa hamba uye ekhaya yabo sizohlanganisa ezinye izinto siphothole indaba zethu kahle sizoza kuwe masidinga sithole ukuphunyuka kwami on the day yabo iyo tomorrow futhi manje ngalelo langa ngisayanga kumedium yabo ngiyese ngiya kumedium tomorrow yabo tomorrow indaba manje lamalanga nawo wayangishaya kwesinye isikhathi yabo indaba zakudala lesi kwafethu yabona but ke tomorrow nabo manje ngiyafuthi kumedium mangifika ngithola leya out leya yakubo ihleli phansi kwesihlahla yabo bekunesihlahlanyana nje ngaphansi la ngihleli la nami siloko siyaxoxa ngimbuza ngale ndaba yesibhamu emfethu kuhambani ngegane leyana ndoda athi kuhambani ngani ngithi leyo gane nami senginama-shares kuyo because ngishayiwe izolo siyezwa bathi boboshiwe izolo ushawe eblanda bogata ngathi for leyo gane bafethu ikuphi manje hayi kusibani ngithi sengisema-sharesini yabona siloko sibhizi siqoqa so across the street ngale ama-fence amadrade yabo across the street ngibona imoto angathi sihlala sishisa so siyoba curious awuhlale straight mawutsotsi every time nje lokho yabheka ezinye izinto yabo mangathi ngibona imoto yabo kurhata i-private so I just don't remember the name of the car yabo ziye ngibuze ukuthi indoda nabo labo rhata bamile basibhekile ile spamo or nesikhandile futhi athi hayi asenzanga next thina ndoda izolo yabo since siziphuzela le moto makunyabheka isekho sitokotoko le moto seyimela egedini la sikhona so isifihle ngomkhukhu asiyiboni yabo thina singaphakathi ejardini kahle kahle back room back side of the yard sihlele ngala ayi sisibona ngabo sisha bayithu bayaqhamuka la sibona ngabo rhata bayithu bayaqhamuka la yabo labo sisima bafika straight singakakhulumi kungakaboniswa loye wanakhombe umzala
athi hey na omunye kanje nanga omunye yangithola letho zingakabuzi bathe indoda samba buhata kana buza mina ngenzeni bathe uyazi indoda ukuthi uzithathele wena yabo wena orepile wena wabo banana ba le chomitsa so re tlo lata ga o tseba ba mmitsa ka lebitso wabo yeah Justin she may his soul rest in peace because we were shona ba mmitsa ka lebitso ari kona like abavaya so because bamforced manje mabavaya before baphuma ngegate athi kimi eFriday awutshela usisi lapho umbeze ndoda ukuthi ngiyaboshwa la naba bohata sebayangisukela usho kanjalo mangisathi ngiyabuya uhata khipha igani endoda hey wosala wena ubani ngithi mina ngo-Abel bathi hayi uyabheda wena ubani ngithi ngo-Abel bathi lo muntu uqeda ukuthini ku ayiphinde umdlala mane Friday ka ukopa la khata lethe ya tala sikufuna ndoda wena ube wabaleka amaphoyisa yabo ya tala ngiwabaleka vele yabona ukuhamba kwami nalabantu ngifuna understand ukuthi mina ngiboshwa la angiboshelwanga into eyi-1 nalo muntu siyahamba siye police station and on the day amazing the futhi azangelwe next bafethu bangasho abohata bake bangibopha mina bengilwa strong bengukuphusha umela ngibaleke yabo angiyeni ukuthi ngisukele nje sengishaya bohata ngifuna bangiyeke ngibatshela ukuthi ngizoza kusasa or kanjani so senze strike mangithi ngizoza lapho ngizonibona kusasa seniyangifuna ngiyazi so besilela izinto ezinjalo or ngizama ukubaleka yabo yeah so on the day ngeke hateyile khona into engathi behleli la ngahamba nabo sangena emotweni masifika lena police station mina ngilahlelwe seleni ngimele iphoyisa lelele ngifunayo khona iCID lengifuna kakhulu so ngiyomela yena ngepolice station Diamond mina bafethu iqiniso lihle ngamgcina la e-church office but ngezwe angithi amaseleni ayi5 amasela la kule police station so ayaline up so ngimzwile ukuthi bamfake ngapha kwelinye cell maybe mina bengise cell 5 and then yena ngithi bamfake 3 yeah akakhulumi ngapho khuluma ngale nyamuzwa 3 or 2 unganashoya leyo but abamfakanga nami vele yabo how ziye iphoyisa lama lifiki mina Sunday angilande ngaleseleni apha wena unolokaya urepiwa abanyana bale ke banyana bafike njalo hayi bale ke ra hayi nathi wa kitse bentate akere nna since ke emetse ntho leso bara have bar kwena just like that bafethu ang appeal la yabona yeah are bare kwena yabona hayi ngithathe nje ngejoke or something but ngilongibona ukuthi lo muntu serious yabona mangathi ophele o brother le awuthi ngiboshwe nayo athi next angazi ungabuzi ngaleyo asho kanjalo ayekela loyo yabona stila nawe manje yabona so ndoda khuluma ngalelanga leso ini bokuphi iqala inyakanyaka siqala istrike selwe la e-church office officeini lakhe le-CID angibuyisele sele Monday ekseni futhi angilanda athi ndoda shaya ama-fingerprint we-court la mina ngaye court ngingashayanga ama-fingerprint on the day ngaye court ngingashayanga ama-fingerprint ngala umagistrate wafika wayazi leyo ndaba ukuthi mina ngishayanga ama-fingerprint mina I was convinced by umagistrate ukuthi ndoda shaya ama-fingerprint ke if I was load sikwazi ukuqhubeka ngecase ngambuza naye ngathi yiphi case ngoba mina ngikho la lo muntu ongiboshwe naye so ebambophele lento uphi yo dade ngiyaboqesha yangiphathisa heart attack bafethu yabona but ke ngagcina ngihamba icase yabo remind ndoda case so remind so sekuyindaba zokuthi statement sami ngizosidisha out mina ngelanga le final mase ikhulunywa iqala manje wonke umuntu ala
yabo. And angiyenzelwanga i-assembly right ukuya ngami i-parade khona into ekuthiwa i-parade maybe ama-complainant azokwazi ukuba ukukhombisa ukuthi ukuwe bayakwazi yabo bakukhombe yabo. Mina oyi-one odlulile akangikhombanga actually ushilo athi akekho la. Wazi omunye naye wathi angimboni, lo uthi angimboni ubuyile futhi angithi babanike i-chance, nathi basinika i-chance ukuthi siyoshintsha if we want to change the head or the top yabo, ufuna ukushintsha azange ngishintshe. Lo uthi akangazi kayi-two, lo uthi akangazi akangiboni, kodwa kwesi-two wangikhomba. That's where iwari yami ne-downfall zifika khona, ilifu elimnyama lifika la kimi. That's when kuthiwa i-case yama manje ngikhonjiwe mos, yabona. Azange ngibone ne-report yabo doctor maybe, yabona. Hayi, alright, ihambe i-case. So usisi wami lo ngitshola naye, i-cherry yami le ngitshola naye ayisezi kimi, akakaze aze kimi, and loyo muntu ungilandela nasebusuku uma ngiboshiwe aze kimi ahambe emva kwamaphoyisa, ungisapota all the way. But yena eqinisweni bekangangisapoti ku-crime, bekathi ngiyiyeke, but uzongikhombisa kanjani ngimsapota nami uyimi ngihlala ngiphethe imali ngimbonisa amabanga phela yabo. Yeah, but yena bekahlala asho athi uzoboshwa or uzofa. Ngisathukele ukuthi i-Cherry ayisezi izongibona and i-Cherry yakubona umuntu. Hayi, naleyo ndaba ngilo ngiyathatha ngiyahlanganisa yabo endleleni mangibona indaba ngiyathatha ngiyahlanganisa until le Cherry yami iza. It was now after 3 months manje sengibona ukuthi ngiboshiwe. So ihope yami ukuthi ngizozilwela court. Mina ngilo muntu accepta fast ukuthi ngingastresseki yabo. Into mangibona ukuthi la akukhonakala ukuthi ngiphume without ukuyophuma ecourt, ngivele ngirelaxise ingqondo, bengumuntu onjalo. So I relaxed, yabona ukuthi asengizophuma ecourt, ngizosikhulumela ecourt yabo ngine-confidence. Yo after 3 months mangicounter afika ubheki wami mangifika on a Sunday ingivele ithi thatha mangifika la mangithi hla, hayi man baby kunjani, athi enhloko ezikhiphani. Ngithi okay, if akhuluma nge-case angazi ukhuluma ngani sithando sami. Athi angikhuluma nge-case. Ngithi no, mina I'm not guilty. Athi if you are not guilty you should be out by now. Ngithi no, it is out of my control, ngizophuma ecourt ngiyozikhulumela yabo, ngicela ulinde nami ngilindile yabo. Athi yazi kanjani, mina mayele ngakugweba leqala kusho ukuthi uzobe urepile and mina ngiqhubeka nempilo yami. Ngithi mangabuya athi ayisobona mangabuya, ayi ngiyabona ukuthi kuyabheda yabo. Ihambe i-case usisi lo angitshela ukuthi uzwile na yabo. Ngizwe manje ayidrobe le bhomu lo mntwana, ngizwe ngathi angiyezwa kahle. Ngithi uthini? Athi ne, ubhuti wami ushonile, bamthole somewhere eshopu, abangani bakhe babaleka bathola yena bamkapa ngamatshe waze washona yabo. So ungizele isithombe nyana, so bekungakabi namafoni yabo. So ungizele isithombe nyana athi bheka khona abantu abamshutile yabo, nasi isithombe. Mangithi hla ngibona amatshe mina yena ngimbona, athi ukhona lapho. It was sad for me, but on the other side again I was relieved, but now I was disappointed hore lo muntu lo ngiyokhuluma ngaye ecourt phela yabona ukuthi where is he, because ngiboshe naye yabona yena usinde kanjani. Izinto eziningi yathola manje ngaba frustrated, ngabona ukuthi hayi manje ngiyahamba manje. But enye into ngathi lo muntu ushonile mara
kusho ukuthi i-case izophela. But akaboshwanga, sengiyezwa ukuthi bekangaphandle, you know. Bengicabanga izinto eziningi. Okay, ngitrayile i-case ihambe almost 2 years. Yabo? Lifike ilanga lokugwetshwa la. Mina engqondweni yami bengizitshela ukuthi noma ngigwetshwa la, ngizogwetshela ngaphandle, because the fact is angirepanga mina, bengekho lapho. And ecourt into esengiyikhuluma mina mase ngikhuluma ngalelo langa sekukhulunywa ama-case, because remember azange ngibeke i-statement mina, yabo. So mina ngithi ayikho into engizoyikhuluma mina kakhulu, ngoba lokho bangibuza imibuzo eminingi, yabo. Ayikho into engizoyikhuluma kakhulu mina, kushoda umuntu so ngibala leya out, yabo, until abahati abaze bakhuluma ukuthi no, lo muntu okhuluma ngayo ushonile, u-involved kwenye case, yabo, i-housebreaking. Nithi sonke lesikhathi manje bekakuphi, yabona manje sengi-argue i-case yami nami, yabo. Ngizitshela ukuthi mina ngiyosuspendiwa, ngiyogotshelwa ngaphandle, yabo, even if I'm sentenced, but ngizoyiseva ngaphandle. Benginaleyo hope, because ngiyazi angiyenzanga, and bayazi angiyenzanga. Even the police eliphethe case liyazi ukuthi ngi-innocent. Hayi, kwathiwa guilty, yabo. Makuthiwa guilty, kwathiwa kusayobhekwa ezinye izinto, ngibuye banginike i-date, it was on the 20th of May. Kusho ukuthi why? Because ngihambile ngayohlala ngaphandle for 5 days. Kusho ukuthi ngiphume somewhere lapha ngayi-14 or ngayi-15, yabo. Yeah, and ngiphume kusebusuku mina. Khumbula ukuthi mina imali yami ebail iqala kuyi-3,000 until yaze yaba yi-500. Iloko engihlula, yabo, ngihlule i-500. And kanti mina ngilo ngiyahlanganisa ngama-R5, ngikhumbula bengiphethe ingqwaba engaka ama-R5, yabo, because ngilo ngiwasha imoto la ngaphandle. Sonke siwasha imoto abakhonayo abathandwa amaphoyisa lama-CID, but mina ngigcine sengenza inkani ngiwasha nge-1 ngoba manje ngine-job yokuhlanganisa i-500, yabo. Angiyenzi inkani emaphoyiseni, ngiyenza inkani la kule yiboshwe eziphumayo. Ngithi indoda itsida uzongigala leyo mali or utshelele phoyisa ukuthi libize mina. Bengiwina kanjalo because bebazi ukuthi kuyaliwa, bese ngilwa nginenkani blind, yabo. Le mali ngizoyihlanganisa ngayi-15 ke or 14 la, because ngaphandle ngihlele 5 days, yabo. How 10 o'clock ebusuku ngikokota ewindweni, hey khona iphoyisa ke laba bensango abahamba ngezinja. Nali ngiyalibona ngefestari, ngilimemeze, ngimcela i-R5, ngimtshela ukuthi ngine-495, anginike i-R5. Ngihlanye ngibatshela abafethu ngithi mina ngiyendlini manje. Ngihlanye ngigqoke ngikokote emnyango, ngikokote ngimemeze, ngibamemeze baqhamuka. Yini indoda? Ngithi nayi imali ebheli. Bathe moleko jwale monna o re monna ke re hey ke ye tšhelete pele se ka tlo mpotsa ntho tse payo. I never ke re okay bula he ke lo bua ka go pele. Hayi maponisa hayo mara ntate mama o teng o khuluma ngama-seniors, yabo. Athi khona i-CID, ngithi ngivulele ke ngiyokhuluma makangihlolile. I'm just praying ukuthi avule umnyango, yabo. Uthi nje makaqala uvula ngafaka inyawo ngathi ngiyale ngaphambili wena ngiyobhayila mina manje. Mangifika ngaphambili bayenza i-strike bathi no moleko monna wena o se ka tlo tswa nako emela o seng. Ke re never, ankalemala kakwa. Ke re nna la tseba ke pusha enemy why wa bona ha ona motho nghatamo, so hankalemala until nako e ka se ka kgona ho tswa se la etsa dare ko jetsa re nna ba nketseditse sleep, ke tsamaile ka sleep nyana so sa pele account wa tšhelete ka mo e kopana ke tsamaya ke ya kantle makoko o tlo kokota i 1 kokota i 2 a re ke mang ka re ke nna mme heba kwa ba ne silent kanti uyezo zovula makavula igama lokuqala re wena ubalehile kra ke page a re ka eng ene o ba neng bosutse point tsa tse ithuneletse a re why we thole phi manje and why ebusuku kanje
yabo, but ngamkhama down ke until ngize ngishasha umagogo, because what I've realized ekhesini lami mina ngeke ngabona ukuthi engathi ngidinga i-witness kulezi zinto engizikhulumayo, yabo. And vele umagistrate naye ushilo ukuthi indoda ne-witness, ngathi hayi ugogo. Sengicabanga ukuthi ugogo ngilala naye endlini, umnyango we-1 uphumela ngaphandle la silala khona. So ngithipha ugogo wami ngithi, gogo wena ubatshele ukuthi ngoba ngestoke awufuni ngihambe ebusuku, ujwayele ukukhiya, wena ulale ngesikhiya, yabo. Ujwayele ukukhiya ulale ngesikhiya. Ayi ugogo wami avume, but angavume kusho ukuthi angathandi, but avume. Ngimbona ukuthi ugogo manje ngimfake enkingeni, but ngathi ngizothi last day kuyi-Friday kuyi-20 zikaMeyi, yimi ekuseni mangivuka, yabo. Ngitshela ugogo ngithi, Makhriza, ngiyacabanga manje ukuthi wena labantu laba ungasayi la, mina ngizohamba ngiyokhuluma namaphoyisa ne-court ukuthi wena uyagula, ugogo omdala manje kufuneka imoto ezokulanda. Ngifuna mina ukugqwalisela i-case yami ukuthi babone ukuthi ngikhuluma iqiniso. Angazi bengicabanga kanjani, angazi nawe lapha ekhaya mhlawumbe uyathola, yabona. Bengifuna ukuthi babone, kusho ukuthi bengifuna yonke into ibonakale kuyiqiniso, everything, yabo, because bengiyilo muntu obheka ama-holes mina, yabona, ukuthi hey laphayana ngathi ngizobanjwa, laphayana ngathi ngizobanjwa, yabo. Ayi yabona, ngahamba ngaya mangifike e-court ngithi hey sengikhona, bathi ukhona, ngathi yebo, bathi ushiya into eyi-1, i-witness, where is she? Ngoba uthe ugogo wakho. Ngathi no, ugogo khona, ugezile, uright, manje asinamali, and then ngithe mina ngizoqela imoto imlande. Bangihleka e-court bonke, ngathi straight, but not kwa njengani emagasi manihlekana, bahleka nje ngediscipline, mara ubone ukuthi hayi indaba yami abayithathi la, yabo. Makakhuphuka lo magistrate angisamuzwa manje, makathi angithi vele ngifindwe guilty last week, yabo. Angisamuzwa manje, budu bakhulumela phansi, abakhulumela phansi angibezwa la, ngizwe sekuthiwa 22. Ayi ngizwa lo baba, khona omunye ubaba itoloko, yabo, i-translator, yabo. Are yo monna o kene jareteng ya batho wa ikgella moroho, jwale lekgotla le o fumana o le molato, wabo, wa o kena tshimong ya motho o ikgelle moroho ntle le tumello, wa ipheta-pheta wena ka bona bomme bana ba le babedi. Tshwara lekgotla le o fumana o le molato, jwalo ka le o fumana o le molato, ba tla o fa dilemo tse 22 court. Natsho jwalo re mane ke Msotho, wa bona, ya a ke a go utlwisisa, ke a o solla ka ditsebeng a ke sa utlwa fuck all. It was like I'm fainting. Yeah, it was like I'm fainting. I couldn't hear anything. Wa bona, a ke re go utlwa se ba ntshwere ka ele ka mo le ka mo maponesa, se ba ya le nna ko tlase. Aba bua, it's like ba echoa ko ditsebeng tsa ka, ngibezwa manje, yabona. Kwaba ukuthi manje ngiphakamisa isandla, bathi yini magistrate, athi yini, ngitshela lamaphoyisa ngifune appeal mina, yabo. Bathi bamba badonsa amaphepha, bathi miyekeleni, ngamada badonsa amaphepha, magistrate waphasisa, banginika wona, bathi ngi-appeal. Ala amaphepha angazi, angifuna ukukhuluma manga, angazi waphelelaphi, yabo, because mina sure bengikhulunyiswa ubuDaisy la, yabo, until ke sengikotshiwe, kodwa ngayolala epolice station le ngilala kuyo, yabo. Mangifika epolice station, ya bekubanda kule police station, but ngabona ukuthi kubanda la kimi kuphela. Abantu bayenza ngathi basete, kanti they are just waiting for me hore ke tsamaye ba kgone ho celebrate, because le nna ne ke shapa batho dawo, pina ne nna, wa bona, pina ne and pina kushindoko, yabo. So many people were happy when I was sentenced, but no one really checked hore ke yentse ntwe. And I've realized now hore
machitapaya. I mean, yabona laba engihlangane nale out le engithi shonini engibathole kwabangani mina ngahlangana nabo kuqala yena asejele ngithi wenza 6 months. Labo bantu nabo I just found out ukuthi nabo bebazi ukuthi kwenzakalani yena le out iphumile case because bahambe bonke ngaphandle after that makaphuma yena bahambe bonke yini bekhulunywa so akekho ozekimi nalaba bengicabanga ukuthi bayangithanda close friends akazange kube noyi-1 kimi ongathendayo ngisho nase-court bekuthunyelwa bocherry bayokubona thina mawufahlakiwe mangabe thina sisabokuza but azange yenzeke ngakimi. So bafethu siphelela la isitori sami sozoyenza imaths or uye ku-YouTube, many platforms I'm there yabona. Yeah, so imorale yami yesitori la abangani friends ukuthi bafethu uzoya ejele we-1, uzoya esihogweni we-1, uzolimala we-1, uzofa we-1, uzohlanya we-1, uzoba ikripule we-1, uzoba isibotho we-1 yabo, because everything eniyenza ningabangani ufaka omunye nomunye ufakela yena ibhadi and you'll never know ukuthi enye friend yenzani, enye friend iqabangani ngawe yabo. So even today I still blame friends. I don't blame them personally anymore, but I blame friends ukuthi kunzima ukubona ukuthi ubani oright ubani ongekho right because makaza kuwo right angithi. But ke mina into engifundile all these years ukuthi pay attention closer. Ama signs akhona. Angeke abantu uhleli nabo bahluleke ukukhuluma nawe but mawuhamba bakhulume ngawe. Isign leyo. Yabo. So ama sign maningi, pay attention and listen to your instinct. If feeling yakho yakutshela ngomngani wakho wena ube in denial, don't do that. Tanko, you're reigning, defending, undisputed, #1 educational speaker in the whole world. Ngihambile mina.